Neoprezno je startovao Cristian Tello i evo prilike da Manchester United postigne pogodak. Iako su do sada uglavnom bili u podređenom položaju, Valencia odigrao za Nanija, on je želeo da izbegne eventualni kontakt sa Teljom, ipak on se dogodio. Nani je prethodno prihvatio loptu i evo, malo je zakrčio levu nogu Nanija, činjenica da ga oborio u kaznenom prostoru i zbog intenziteta, malo zbog neiskustva, malo zbog preterane želje da osvoji loptu, tek prevrešio je Cristian Tello. I evo prilike za Manchester United. Do sada nisu uputili ni jedan udarac u okvir gola Viktora Valdeza. Ali Rooney sada ima priliku da im donese prednost sa kojom će gotovo izvesno otići na odmor ukoliko Rooney bude bio precizan. 46. minut utakmice u toku. Wayne Rooney brani Valdez i neverovatan promašaj u nastavku Wayne Rooneya. Ipak u prvom polovremenu nećemo vidjeti gol u Göteborgu. Valdez je sjajno pročitao nameru Wayna Rooneya, ali onda neverovatno kako je loše reagovao Rooney u nastavku. Čista situacija, neverovatno. Valdez je krenuo na pravu stranu, zaustavi ovaj udarac i onda Rooney. Jordi Alba poklonjen ovacijama kao najveće, najzvučnije pojačanje. Busquets završava meč. Dve pobjede i remi. Jordi Alba, poslednji trenuci utakmice. Označio je kraj Jonas Eriksson, dakle u Göteborgu, prijateljskoj utakmici Barcelona, Manchester United, konačan rezultat 0-0. Prisutni su navijači, naravno, oba kluba, lokalni navijači. 43.000 gledalaca je prisutno na ovoj. Ipak će igrači Uniteda prvi da šutiraju, i to Luis Nani, igrač koji je bio najbolji večeras u timu vicešampiona Engleske. Pinto na golu, rekoh pre nekoliko dana protiv Paris Saint-Germaina, odbranio je 4 udarca sa 11 metara. Podsjetit ću da je Wayne Rooney u prvom poluvremenu ovog meča promašio penal, De Gea mu je odbranio. Dakle, na osnovu toga da će se zaključiti da sve zavisi od toga kako su raspoloženi dvojica golmana. Pinto ili Luis Nani, prva serija penala. Da li je gol? Ne, nije. Nije. Glavni arbitar je gledao pomoćnog koji je bolje postavljen i nije bio gol. I nije bio gol, Nani je promašio. Lepo se vidjelo iz ovog ugla da lopta nije prešla gol liniju. Prvi penal nije realizovan, a sada Xavi. De Gea je u prvom poluvremenu imao nekoliko sjajnih intervencija, u drugom takođe. Xavi, gol je. De Gea je pogodio stranu, ali udarac bio izuzetno precizan i posle prve serije Barcelona ima prednost. Bio je blizu De Gea, ali ipak lopta je bila dovoljno snažna. Ide Ashley Young. Pinto je na neki način malo preuspeo da dekoncentriše Nanija, da li će Younga. Ashley Young brani Pinto. Neverovatan je Jose Manuel Pinto, golman Barcelone, ne ume da primi gol sa penala.
Opet ću da podsjetim, 4 penala je odbranio igračima Paris Saint-Germaina. Evo nove odbrane, doduše i udarac Younga je bio prilično mlak. Piqué za Barcelonu. Jedan deo karijere je proveo u Manchester Unitedu, tada nije mnogo igrao. Povratak u Barcelonu, bio pun pogodak. Piqué ili De Gea. I Piqué je precizan u istu stranu kao i Xavi. De Gea sada nije bio ni blizu i mislim da je pobednik rešen. Här har vi de två bästa spelarna, utsedda av en jury med representanter från Göteborgs stad och Sven-Göran Eriksson. Anna Johansson och Lennart Johansson delar ut priserna. Paul Scholes och Andres Iniesta. Och det är Rio Ferdinand som får pokalen av Henrik Larsson. Det blev alltså straffar som avgjorde det hela. Här har ni Manchester United. Och vinnarna av supermatchen mellan FC Barcelona. FC Barcelona! Venga, venga! Muy frío, ¿eh? Och Xavi är det som går fram och tar emot pokalen av Henrik Larsson, Lennart Johansson och Anna Johansson. Ja, ni ser det. Det är en populär figur, Henrik Larsson, som vi spelade i Barcelona mellan 2004 och 2006.